अहानबद मरुब पौपीजरी थबक सुब मियोय एमएलए जॉय किशन तानखरगा ठिकादार सेनख्रे हाइबगी थौंग असि चिंगमान द खुलाई पाइबसिंग तौगदब थबगे हाइना जोटिन वाइखोमना हाइख्रे ब्राउन शुगर फैक्ट्री थुगाइख्रे लुपा करोड़ चाम हेनबगे ब्राउन शुगर का कोनना मियोय अहुम फारे टॉम टीवी के डेप्यूटी एडिटर किशोर चंद्र वाखेमसा रेड इंक अवार्ड की थोरमदा इकाई खुमनब उठ्रे खुरुमजरी टाइम्स ऑफ मणिपुर न्यूज यंगब्रिबसिंगबु खुमथेम जेंटन ताराम नुक्सरी हजिक म्याम द पाउसंदोक पिजरी थांगमैबन केंद्र के एमएलए खुमुकचम जॉय किशन ठिका अमदी फंगफम थोकपा खुदोंग साब खरा फंगदबदगे लाइजिंग निंगथौ जूनियर हाई स्कूल साबगे थबक सुबा मियोइसिंग मयुमद कौरगा मतुंग थबक सुबा यारोय हाइना तानथोखरगा ठिकादार सेनख्रे हाइना मीडियादा फोंदोरकपदगे थौंग असि यानिंगदे चिंगदमानद खुलाई पाइबल आलौबना पंगतौद तौबगी थौंग अदुगुमना इम्फालददि तहोनिंगदे हाइना बीजेपी मणिपुर प्रदेश की वांगलोय जोटिन वाइखोमना हाइख्रे ngasi थांगमैबंद लैबा महाकी मयुमद पांगथोखिबा पाउमीसिंग उनबा अमदा जोटिन वाइखोमना थांगमैबन केंद्र की ख्वाइदगी लीरबा स्कूल अमा ओरिबा लाइजिंग निंगथौ जूनियर हाई स्कूल असि महिरोय मसिंग यामना तंबा स्कूल अमा ओइबना मतम क्यागी ममांगदगे लेकाय मियाम अमदी स्कूल की हेडमास्टर ना एजुकेशन मिनिस्टर अमदी मरी लेनबा लोइसंगदा स्कूल असि फिबम साद्रे सेमजिनबियो हाइना तकनदुना लाखे मदुगी महिना एजुकेशन एस की डायरेक्टर लाक्तुना यंगसिलबा मतुंगदा स्कूल असि सिदोकलगा नौना सानबा खोंथांग लौरखिबने अमदी मदुदा लेकाय मियामगी ओइनदी चौखट थौरांगी थबक पाइखटपदा तरामना ओई लोकल एमएलए ना चौखट थौरांगी थबक पाइखलकपदा अथिंगबा पीबा असिदी मियामना याबा ngamloi हाइखे नार्कोटिक्स एंड अफेयर्स ऑफ बॉर्डर नाफ थौबाल डिस्ट्रिक्ट पुलिस अमदी अंजुमानगी अपुनबा कांगबुना ngasi ayuk pung 4 rom ताबा मतमदा लिलोंग दाम एरिया दा ब्राउन शुगर फैक्ट्री अमा लैरे हाइबा अकनबा पाव अमा फंगबदगे मफम मदुदा लैबा मोहम्मद मतालिब की मयुमद थीबहुंबगी थबक चथके मदुदा ब्राउन शुगर केजी चामगा तरानी थोइरोमगा कोनना मिय हुम फागतपा ngamखिबगा लोइनना फैक्ट्री अदुदा सिजिनरम पोलमसिंग फागतख्रे फागलबा मियसिंग अदुदी लिलोंग दामदगे मोहम्मद मतालिब सही निफु अपोकपा अमु महाकी लोइनबी सामिम पुसाम सही 35 अमदी लिलोंग कालै खोंगदगे मोहम्मद सिराजुद्दीन मोहम्मद सही 19 अपोकपा इबुंगो कवे थौदोक असिगा मरी लेनना ngasi नाप के ऑफिस दा पांगथोकिबा पावगी मिफम अमदा नाप के एसपी डब्ल्यू बासुना ngasi sathakibba drive adu mai pakpa mane mafam aduda brown sugar sungnabage factory ama leire haibadage drive adu sathakibane masing yamlaba brown sugar amadi sungbada sejinaba polam sing phagatpa ngamle fagalaba brown sugar adu malemgi kaithelda lupa crore sa maromgi mamal oigani haike adagi aigi oc rishikesh adagi thobal team led by sachidananda sigi combined team jina khoi lilong dam area adagi अखोई मणिपुर की हिस्ट्री अहन बोइने हम सक्सेसफुली अखोइना इलीगल क्लेंडेस्टाइन ब्राउन शुगर लैब अमा अखोइना थुगाइरिबा कैनोसिना थुगाइरिबा जगह मोहम्मद मतलिब की युमदनी लेरमिबा लैबोरेटरी जे सीगा मरी लेना अखोइना मतलिब अमसुंग मागी नुपी सामिम अमसुंग सिराज उद्दीन हैना मोय हम अखोइना फारे अदुगा लोइना अखोइना सेवरल अखोइगी इक्विपमेंट्स टूल्स अखोइ आयरन प्लेट ना चिंगबा सुनु फी अरे हैंड ग्लव्स गैस सिलेंडर एक्सेट्रा सी मैम कोई रिकवर तौरे सी मतंग अखोइना केस अमा एनेबिदा रिकवर तौरे फारिबा ब्राउन शुगर सिना सी फैक्ट्री सिदे हाइतारे 111 का 900 ग्राम्स मुनि चौरकपा अखोइना रिकवर तोइसे अदगी केस अमदना ngarang nungdoy मखोइ पुंग मंगा मरी मखाइ मंगा मुंग ताबरे एनेबिगी टीम अमना मु सांदेल लोम साइड सुनुगी हांगकांग विलेज तगी मी अहुम कानी किलो मंगा गा ग्राम सामरी मुगी चांगदा फाय अदुगा सिगी मतंग जु केस अमा खोइने एनेबिदा रिकवर तौरे अनिमकी इन्वेस्टिगेशन अवे अथु मतमदा हौजरगनी नाकलमरोमदा ngarang numidang nap की कांगबुना हेरोइन केजी 5 ग्राम चामरी गा हुमफु हुमदगा कोनेना मे हुम अमसु सुगनु पुलिस स्टेशन की मनुंग चनबा हांगकांग बैंक दगे फारे फारबा मियसिंग अदुगी मनुंगदा चपी कारोंगी गेलंगाइदगे पाउसेन लाल तुंगदिम मांगनु तुंगदिम अमदी चांदेल डीसी लमखाइदगे अरोन नांगसा कवी हाइरे मयाई काबा निसा योनबसिंग फागनबा चंगसिलुबा थौबाल डिस्ट्रिक्ट पुलिस अमदी कमांडो की कांगबुदा लेकाई मियामना अथिंबा पिरकपदगे मुक्नबगी थौदोक थोखरे चारांग नरिङै मरक्ता मयाई काबा निसा योलिबा मियोय अहुम अदुदगे नांथोक्तुना सेनख्रे
थौदोक असी ngarang nungthil pung ama makhairom taba matamda sangai yofam part 2 serapur mathak laikai da thokibane thobal police na akanaba pawma fangmodage mafam aduda leiba aribam ajit atopa mingna aziz khan chahi kuntra apokpa aribam ibomsa amadi mistress nahamasa mapuroiba md aziz ki mayumda thibo humgi thabak chathake maduda rc cough syrup bottle tara wi tablet chamanga ga yankhai amadi honda civic number hr 26ae 8813 fagatpangam le hairi भारत की तोान मीडिया हाउस की लाप पाउमी क्या सरुक यादुना ngarang मुंबई की जमशेद भवा थिएटर NCPA द पांगथोकिब मुंबई प्रेस क्लब की एनुअल रेड इंक अवार्ड लांथोपगी थोरमदा मणिपुर की अमत गायरबा प्राइवेट सैटेलाइट चैनल अमा ओइरिबा टॉम टीवी न्यूज की डेप्यूटी एडिटर किशोर चंद्र वांगखेमसाबो इकाइखुमनब उठख्रे थोरम अदुदा वांगनदुना किशोर चंद्र वांगखेमसाना असुंबा असेंग पुथोकपा हाइबसी पाउमी अमा ओइना महाकी मथौदांगनी खल्ली अदुमैनमक असुंबा अमा पुथोकनबा होनबदा मिय अमा नत्रगा इमुंग अदुना करी करंबा अवाबा मायनबगे हाइबु वाफम कया फोंदोखे ओइनाम अमदी युमनाम खुनौ खुल अनि फाउनबा याबा अनौबा IVR ओइनामगी मियामना MLA एल रदा किशोरगा खुसनमदुना लंबी सेमबगे थबक सथखरे लंबी सेमजनबा अदुदा सरुक याखिबा मणिपुर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की चेयरमैन सु ओइरिबा ओइनाम केंद्रगे MLA एल रदा किशोरना पाउमी सिंगदा फोंदोरखिबदा मणिपुर की मियाम असी असुकी मतिक यामखलकपा अदुगा लैरिबा लंबी सिंगना पाक चावबा हेंगलक्तबना लंबी चटपगी मतांगदा चिनबगी चांगसी नोंगनोंगगी हेंगलकले सही तरागी मतुंगददी लंबी चटफमगी अवाबा मायोकनरगनी अदुना अनौबा लंबी सिंग सेंगतपगी तंगाई फदबा लाकली मसिगी पांदमदा अनौबा लंबी असि सेंगतपने तिदिम लंबीगी गाड़ी चिनबा मरक्ता चटपदा खुदोंसादबा लैरकपना तिदिम लंबी नतना अतोपा लंबी ओइना सिजनबा याबा ओइनाम युमनाम खुनौ अमदी कैनौ खुंगंग अहुम समजना हनबगे अतोपा लंबी मसिना ओइरगनी महान मखा तारदुना लेंगाक गाइद्रबसु मियामगी अपुनबा पांगलना तौगे खनबा थबकसिंग पांगथोकपा ngami हाइबदु हनदकी लंबी सेमबसिना ताकली लौपुसिंगना मागी लमसिंग पिथोकनरगा मखोइ मसा मसासु थोरक्तुना लंबी सेमबा असिदा हाथेंगना यावनरी मसिदा मथौ ताबा मैचिन अमदी एक्सपेंडिचर खरा महाकी माइकैदगी mateंग पांगबनी अमरोमदा सिंगलिंग ब्लैक टॉपिंग तौबदा असौबा सेनफम चंगबना लेंगाक यावदबा यादबना रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की प्राइम मिनिस्टर ग्राम सड़क योजना स्कीम 2013 कुन की मखादा करोड़ मरी मुकी प्रपोजल थाखरे हाइरी डेवलपमेंट तौबदा प्रजाना कदाइबो सैक्रिफाइस तौगे हाइदुदी अखोई डेडिकेट तौगे हाइदुदी अखोई मफमसिदा उरे हेना अखोई गवर्नमेंट की साइड की थागतचरी लोनना सुमाइना तौरगदी अखोई अफबा सरकार अमा यामना तंगतु लेताबा सरकार अमा अदुगा प्रजासिंगिसु याम सैटिस्फाई ओइबा लंबीदा थोंगदा थंगनबे सिंगदा अदुगुम नुंगाइबा मफम अमा ओइगनी सैटिस्फाई ओइगनी हेना आइना मयामदा फोंथोकसरी हेक इरोय लोइबदा आइना थमजनिंगबसे हौजे अखोई गवर्नमेंट सिनसु प्रजागी तमकता तसेंगना थबकसे पांथोकजरगे हाइदना लैबनिना प्रजागी साइटगिसु लाबनिना अखोई मरकसिदा अखोईगी मरकता पेनदबा हाइतार अखोईगी मरकता प्रजासिंग एमोंग्स द पीपल्स एमोंग्स द अखोई जॉइन टुगेदर वर्क्स अखोई तोमिनरिबसिगी मरकता कनागुमना हेक पेनदबा नत्रगे यानिंगदबा योरकने मतमसिदा अखोइना खिजिक्तंग फादनरगा वाफमसि फजना खनरकांददा टेबलदा पुथोकांददा हाइदि लम ककबो ओइसनु थोनबो ओइसनु नत्रगना सेन थुंगी ओइसनु एनीथिंग लाकपसे फजना खनरगा अखोई टेबलदा अखोई सिटिंग अखोई खननैनरकांद डिस्कशन तौरकांद पांथोगदि अमकसु हेना माइ पागनी हाइदन खले लोनना प्रजासिंगसु सपोर्ट तौबिरिबेसे मखाताना हेक अंगममखै सपोर्ट तौबिरो आइगी साइडगी गवर्नमेंट साइडगी दि हेक अंगममखै तौरनी हाइदना आइना ngasi मफमसिदा हाइजे ngarang numidang sakhangdabusingna manipur technical university ge vice chancellor laifrapam tombigi kha naurem lekai kansipur first gate manakta leiba mayum gi thongalda IED ma thamjilamle police amadi BDS team na bom adu asoyangam yaudana lokthokuna defuse tawkhre thokdok asigi matangda tom TV na fangba paw magi matungina ngarang numidang pung 8 lom tarakpa doida singjamai police station gi manung sanba kha naurem lekai da bom ni singna ba pasak ama leire haiba paw ma fangwadage mafam adu da police amadi BDS team sanchin ke पोचक अदु कुमने एग्जामिन तौरबा मतुंगदा मीडियम इंटेंसिटी IED ने हाइबा खंगबंगम के नुमिदांग पुंग 10 रोम तारकपा दुआइदा असोयंगम यावदना IED अदु डिफ्यूज तौखिबनि हाइरि हजिक फावबुदी बोम अदु कनाना करिगिदमक थमजिलंबनो हाइबा चपचाना खंगबंगमद्रि सिंजमई पुलिसना केस अमा लोखतुना मखाताना थिजिन हमसिनबगी थबक चथबा हौख्रे हाइरि हजिक पावगी बरकथन अतेन ब्रेम तंग लोमिनसे
Chakhumgi kolik singbu mafam chana taru tanana thamnabagidamak leizare nungzengi stainless steel na chanjaba modular kitchen loina na kitchen trolleys amadi makhal kayagi kitchen rack singsu nungzengi outlet store kaisampat laisom lerak machin mayai lambidagi fangbiragani hena kupamarol gidamak aikogi phone number 9077124214 da contact tawirau. Hello. Hello. Pakhong ama chalake. Chalu ne. Chahi amagi plan tawge haradi. Oh, phau pambi thabiyo. Okay. Chahi taragi plan tawge haradi. U pambi thabiyo. Chahi chamagi plan di. Ichabu afaba school da mahai tamhanbiyo. Icha kaina afaba school haidi. Lanai coaching tobugi awaba lehendaba. School du da dum changne na coaching tohonba. Mama paga chamana na warak watembi ba. Gym, aerobic, dance, football, thangta. Mamang da 12 exam ki topper su putokraba. Khwaidagi chawba, nanba, khwaidagi phaba school. Last pakhong. Kari school no. Slopeland Public School Khongjom chumabra. Chumme. Yam khangi ko. Yes, only Slopeland Public School Khongjom. Gitam University Visakhapatnam da BSc Nursing amadi MSc Nursing in NPCC gidamak female candidates singna admission to bibi yaragani. Campus manung da masagi hospital leizaraba medical college ni. Room amada mahiroi ani khaktamak leiba lift facility yauraba amadi yamna hygienic oiraba hostel yauraba campus ni. MSc Nursing da admission fanglaba mahiroi singda tha khudingi stipend oina lupa lising tara fangani. Tuition fee structure BSc rupees 30,000 per year. Food and accommodation rupees 45,000 per year. First to fourth year same fees. MSc Nursing in NPCC fees rupees 1.5 lakh per year. Food and accommodation rupees 45,000 per year. Eligibility BSc class 12 pass, physics, chemistry, biology and English 60% in aggregate. Manipur gi mahiroi singi oina entrance test yaudana direct admission tawbiba yagani. Subna taki seat taramanga khaktani. Akupa marol gidamak contact tawbirau Educare Zone near Bosem Babupara. Phone number 60090622261 natraga 87940262277. Break ke matung da mayam butaram nukcha bagolena makata ba paupijari. Kabui jati mutkre rongmaina mahut sinkre haina jelerong union gi president amu kamaina imphal da phongba pause khara amadi local cable TV gi khanane nabada phongdokhibabu Manipur Kabui union na akan mamong da yaning da phongdokre. Ngasi Manipur Press Club ta pangthokiba paumi singa unaba amada Manipur Kabui Union gi President Dr. Hira Malangmaina Kabui jati asi maihorol dagi leiraklaba phurupni 33 AD dagi maitai puari da yauroba Kabui jati ni Manipur gi puari nainerpa matamda Kabui jati khak kautthokpa ngamloi Manipur gi ningtamba ngakna bahonabada British ka songna kiba lanfamda Kabui jati gi Rani Gaidin Liu Jadonang Kabui thawaina pontha pikhi Asumbagi dama Kabui jati matam supada lepkani haikhe Hygiene manate kabui inat ki thogi kabui cheng tauri kabui tu jinthoki ba drama manadraba miyamna ekoi de cherana ne purak pase kabui macha generation kya dagi lakhi ba jine hingli haiba taksening bani gangai haibagi ming che kana gi loan no haibada atai gi loan nate kabui gi loan ni jeredon haiba se Jat nate puluki organization makana mani masih ai miam da chum khangmin na che habi wakalon da thamjabani hunjabagi natte kabui di jat ne kabui gi jat organization thok ta ba yadre jedeng long chenga project kabui macha miam sengat pani jadon nang se amugo si ki bedo machet munna bagi pibam amale rani ge dulu kabui ni jadon nang kabui macha ne kathoki bani Manipur gi damakta Manipur lebak gi damakta anuna koina hygiene mede mahabrat chekra pabiu haine koi leader singda muruina koigi jiu de hygiene Khangabok Assembly Constituency gi manung chana leiba lamding gi lekai manga gi miyam ga loinana ACS gi MLA Okram Surja Kumar na lusingduna lamding gi akoibada ngasi mahi saba yaba amadi hidak sizinaba yaba pambising yauna usara kayamrum thakre
ꯎꯆꯥꯔꯥ ꯊꯥꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ MLA ꯑꯣꯀ꯭ꯔꯝ ꯁꯨꯔꯖꯀꯨꯃꯥꯔꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯗ ngasi sathariba ꯎꯆꯥꯔꯥ ꯊꯥꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯁꯤ ꯈꯥꯡꯉꯕꯣꯛ AC ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯂꯩꯀꯥꯏꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯕꯁꯤꯡꯒ ꯈꯨꯠꯁꯝꯅꯗꯨꯅ ꯖꯨꯟꯒꯤ ꯇꯥꯡ 5 ꯋꯥꯔꯜꯗ ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯗꯦꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯒꯤ ꯁꯊꯔꯛꯄꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ AC ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯂꯝꯕꯤꯒꯤ ꯅꯥꯛꯌꯦꯠꯇ ꯎꯆꯥꯔꯥ 3,000 ꯂꯣꯝ ꯊꯥꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯛꯂꯤꯕ ꯀ꯭ꯂꯥꯏꯃꯦꯠ ꯆꯦꯟꯖꯀꯤ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯎꯆꯥꯔꯥ ꯊꯥꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯁꯤ ꯍꯧꯖꯔꯛꯄꯅꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯀꯨꯝꯒꯤ ꯅꯣꯡꯖꯨꯊꯥ ꯐꯥꯎꯕꯗꯤ ꯆꯠꯊꯈꯤꯒꯅꯤ ngasiga hayenga asina lamdingda social service amadi hangchit fawbada lambi gi nakyat amadi lamdingi tongan tongan bamfam singda thaduna loisina ba pandam thamli haike iba climate condition climate change la kuji matung ina mayam da koi tamja hobusu oin have tare maru oina uwa thabagi adagi kari kari mayam se uwa thabagi program se haujar bani masi world environment day tarik 5 de haro chisu dum chatha jari do koi monsoon season ji bokta dum chathana ba dum ngasina asiga hayeng gasina mayam gi social work oina thabai program ina lamding gi maru oina lamding gi khun lekai mari sida have tar lekai manga sida maru oina koi chatha jarkani Thongju Part 1 Gram Panchayat Local Club Maira Paibi Amadi Naha Singna Saruk Yaduna ngasi Thongju Part 1 ge akoibada tongan makhal ge usara chanirom thake Thoramadu da saruk yakibi Thongju Part 1 Gram Panchayat ke Pradhan Tongbram Latana Bharat ki Prime Minister na nongi ising yoksinaba amadi akoibagi khal ngak senduna thamnaba lokhalakpa khongthangi saruk ama oina khongjang asi changsinbani haike Ini draka leba matam di ising asina loina mak ising gi ju samai mai gi ju samai samaya mamakuk nabagida makta akoina punna masigi leiriba Thongju Pawan sigi leiriba mi pung khuding mang wakhan taminaraga akoina campaign asi akoi awareness oina mayam da akoi madugi pangthokpa ngamnabagida makta club organization amadi mera paibi punna akoi khusamnaraga masigi campaign asi akoi sinjaban Young Girls Helping Association Thawal Nasinduna Thawal Okram Dalaiba Waikhom Mani Girls College ke akoiba mafam singda lamtu sit sengbaga loinana usara sing thabgi thabak chathakre maduda college adugi teaching amadi non teaching staff sing su saruk yakhe National Health Mission Thawal gi makhada National Program for Control of Blindness NPCB Thawal Nasinduna lisang sina pangthorkiba ngogdong khangtokpagi nomagi oiba kem ama ngasi Thawal district ke Hairok CHC da pangthokre loinana ngasi operation tawnabagi khandokraba mioising adu mathang tha July gi 9 da District Hospital Thawal da lemna operation tawgadawri kem adu da saruk yaraduna NPCB Thawal gi District Nodal Officer Dr. KHS Memsa Devina kem asi lisang sina pangthoktuna laklava blindness control gi program amani adubu district asida chahi anirom pangthokpa ngamdana lakpani sahi asigi ahanba kem oina tha asigi kunithoi da PHC Lilong da pangthokraba matung ngasi Hairok CHC da pangtholiba sina anirak subani mamangdasu asigumba kem kaya district asigi mafam kaya da pangthoktuna mioi kaya gi refractive error leibasingu lemna operation tawbiduna lemna anoksingsu yenthokuna mit uba ngamankhrai amadi makhatana atopa mafam mangarom dasu kem asi pangthoknaba thorang tawri amadi athubada kem mafam sing khangdoktuna pangthoklagani haike se hariba kem asida kuina screening da kritik leiba phongbasing do hayeng tang 9 da district hospital Thawal da koi operation tawjagani handa aduga sida tawduibase koi Jenims ki Dr. R.K. Vidya amadi Dr. Ellen Joy Dr. Vikram Adam Huna hariba akoi ki catheter operation se akoi district hospital Thawal da pangthokjagani Kumza lising ani nipan dagi hauduna sahi khudinge leptana July gi saichat manga da Democratic Students Alliance of Manipur desam na sinduna disturbance free educational zone demand de haina pangthoktuna lakpa duga iroinena handak sahi gi oina pangthokadoriba thorom adugi mangoinena ngarang dagi hauduna school kya da chatuna awareness program chathakiba adu ngasisu makhatana school kya da chatuna awareness program pangthokre ngasigi khongchat aduga mari lenena desam gi vice president namanakam edition na Catholic school singda itatatana mahiroi singna mahi tambada akaiba piba asi matungda tobiganu hagulak liba mahiroi kyabu mapung faba loksing lehanbada leminariba aikoi pumbana amata oina honaminarasi ngasi akhoi lairik tamliba mahiroi singsina ngasi gi chahi kharagi matungda akhoi gi khunai se thoiba
social issues मैम problem मैम अखोई खुदोंग चादब मैम सिंग social challenges मैम सिंग मसी fight तौबसे ngasi mahiroi singina makoida yamna piriba education dugi akoina makoina tamriba education dugi makha pona masi makha chathaba natra masi solution porko prokta ba bse masi leigadabani na akoigi mahiroi singina makoina mahi masing phadana tamaga yamna akoigi society sigi yamna responsible of citizen mo oirakna na hona bada akoigi society is leminari ba mipum khudimaki akoigi lawhom thokpa madugi responsibility do akoigi puna lawmina se habse wafum se masi appeal se masi amukka na koi tawjari ngasigi khongchet aduda St Joseph Higher Secondary School, Tiny Tots School, Royal Academy of Science na singba school kyada awareness athaki hoji amuk sanapagi pau phongbigani Manipur Chief Minister Nongthongbam Birena Kashmir dage Kanyakumari fawba cycle thogduna satkiba cyclist Philem Rohanda sel gi mateng pikre saliba thasi gi taramari da Rohan Srinagar gi SSP na mahaki khongset adu lamthakibane hojik Delhi da leiriba Rohan Delhi da survey amadi pawmi singa uneraba matung agra gi damak Delhi thadok lagane Chief Minister na Rohan na pangtholiba thongna adu bu thagaladuna mahaki khongset asi mai pakpa oisano haina thogjan biki Indian Pancake Salad Federation gi minyang makhada Pancake Salad Association of MP na sinduna haukiba June gi tarik kun mathoi dagi kun humdai fawba MP gi Bhopal gi CN City College da pangthokiba National Sub Junior and Pre-Teen Pancake Salad Championship lisingani tarmapanda second runners up tarakraba Manipur gi sanaroi coach official sing ngasi ISBT Kumalampakta Pancake Salad Association of Manipur amadi masing yamnaba miyamna harok tayamna okre taramno okwaduda Sengmai Kendra gi hanagi MLA and Biren Saruk Yakipulina, Ungdongbam Gram Panchayat ki ex Pradhan I Prem na Mai Paklaba Sanari Singbu, Punging Togat pa oina Lupa Lising Ahumgi Selgyo Batengbang PK. Tungda Lamlai Chalo Yakshan Sports Association asu Lamlai Bazarda Sanari Singbu Harau Tayam na Oki Bagolina, Asam Bukudol Pot Tamduna, Punging Togat Kre. National Championship asida Manipurna Sanagi medal tara Lupagi Manga Amadi Senjengi Manga Puna medal kun Fangduna, second runners up ki Mafum Kanbangam Kibane. District Table Tennis Association Thawalgi P3 TT Academy ge sanaroi singna practice tawbada hena khudong sananaba nauna leiruba stack super premium TT robot ngasi khangabo kendra ge MLA O Surja Kumar na Academy ge authority da khusinakre thoramadu da MLA Surja Kumar na matung dasu Academy asigidamak angamba mateng pangna bahona khigani malem gi thakta player kya puthok pangamna ba honasi haiki Masigi Kusinapagi Thoramadu District Table Tennis Association Thawalgi President O Ibo Pisak Patron Member Eke Jaljit Amadi Vice President K Michael Su Sarugyaki Stack Super Premium TT Robot Asi Minute Amada Board Ki Mafam Taramathoida Bol Maripudra Manga Thadorpangami Amadi Spitna Mapanthong na Sijanabayai Malem gi Kaithilda Lupa Lak Amaga Lising Humudra Pi Hairi Hojing ase Ufona Kiba Manipuri Pause Singi Marabu Pamuk Pune Yang Minese Lamjingba Times ILP demand aranbani haikiba speaker Kemchan miyamgi yaknabani Lamjingba group ki ahum suba foundation day pangthokre company asina laibak asida tanatana malemgi laibak yada kanaba pinenaba pandam thamli jeki taret suba pay employee singna mass casual leave ki khongjang singsingadori taret suba pay commission chanaragani lokthokpadi yakhiroi principal secretary Z Robindro makhatana thabak pudana bakhangan kre Shanghai Express BJP Luchingba Singna Korapadagi CM Delhi da Chatkre State Cabinet ki warep employee singi JSC na yaning day employee sing mass casual leave lawgadawri Dimapur Lambida Arumba Pubagi akangna balaitre Pongna form Center na Korapadagi Chief Minister Delhi da Thungkre Bhupender Yadav nangasi NB Ren TH Biswajit Amadi TH Radeshangi Mot lawgadawri Taret Suba Pay Commission State Cabinet ki warep JSC na pendre July ama amasung anida mass casual leave ki khongjang sangsingadawri Naharol gi thodang Speaker Kemchan Manipur miyam gi yeknabani numit humni gi manungda sengdoktrabadi social boycott tawragani JCLPS Speaker na present government asida BJP da yawrakraba Congress nipan support tawrabadi disqualify tawgani ki hankre Deputy CM na Manipur Bhavan da party tawbagi achapot purakte haina chai thangbadagi kantin left lure High Court ki Division Bench amana G Robindro Sarmabu makhatana thabak pudana bakhangan kre Numinini chupna mass casual leave ki khongjang sangsalagani
lamba yauduna Asem Radhamanibu Mayang Imphal Municipal Council gi chairperson khankhre Huyan Lanpao Bhupender Yadav na Biswajit ka unakre CM gadi ngasi unaragani JSC employee singna July ama amasung anida mass schedule leave ki khongjang sangsilagani Rekha Mihat Mapuroiba Dijamani Jenims da check up tawkhre India gi mafam amada fongba lairik sing numitumakta da Manipur da su phanghanba ngamle Martin Shana Laibak CM na ngasi Bhupendra Yadav unagadauri Bhupendra Yadav na MLA khudimak unanabagi khudongchaba piroidori Taret suba pay commission gi tolop pidabagi wathok July ama amasung anida employee sing mass schedule leave lawadauri Nauribi nupi macha ahum palelda police na kalhore OPM KG ani ga konana miyoy ama fare Speaker Khemchana sengdokadabani joint committee Ichel Express JCILPS na lamjing maira Robin Hood laikidabagi kumon pangthok na basem share Mapuna Chanbi na bahona bada ILP gi khongjang aranbani haikiba Speaker Khemchan miyam da lale haijagadabani JCILPS Manipur BJP manungi wathok Bhupendra Yadav na Bavananda Khemchan Biswajit unakre CM Sudeli yoksan kre Fasaina achapota color coded label yahona bakhangan kre Deshangi education camp makhasa thakre Palel police na nupi macha ahum kalhore Iraibak Lainga ki 7 pe order gi mayokta employee singna mass schedule leave lawbagaloina na khongjang sangsilakadauri leadership siningba amasung siningdaba singna national leader singa unakre CM Delhi da chatkre Longmi loop sing punsinduna mapangal sagat minashi Aroibada moriba pau phangbigani Thabak suba miyoi MLA Joy Kishan tankraga thikadar sen kre haibagi thawng asi chingman da khulai paibasing na tawgada thabakni haina Jotin Waikhom na haikre Brown sugar factory thugai kre lupa crore sam henbage brown sugar ga konana mi hum fare Amade Tom TV ge deputy editor Kishore Chandra Wangkhemsa Red Ink Award ki thoramda ikai khunaba utkre Hoziki oina di matang sida Manipuri Paulo jare Times of Manipur News yang beri pasunggu amukana kurum jare